Helo, ni yw teulu y Quicks a ni'n dod o Sir Gyfyrddin. Fi yw mam y teulu a enw fi yw Mandy. Dyma gŵr fi, Dean. Fy enw yw Alicia a rydw i'n 9 blwydd oed a dyma Betsa fy chwaer bach a mae hi'n 3 blwydd oed. Enw fi yw Martin a rwy'n 7 mlwydd oed. Margaret Tobias ydw i. Fi'n fam i Mandy a fy'n gyr plant bach. A fi'n gofalu lot amdanyn nhw, so ma'n gyfarwydd iawn y fi. The whole idea really of going into a PLAS just seemed so exciting. The idea of living in 1910, particularly for the children, better than any history project that they could ever experience. So I had a chat with our eldest Alicia and we put the application in. And sweet talk Mandy, oh, nothing will come of it. And here we are. Dyma ni heddiw. Diolch, Dean.